Alright ke mzakwethu kama sisibongo ngokashoza lapha ke ubona ke evidweni inkosi ke yasebuhleni ke inkosi lapha unyazi lezulu ke lo babhadisa ke inkosi oyisilo ke semabandla ke inkosi ke elapha umisi uzulu kaZulu uthini kabhe kuzulu kanti ke lapha kusendaweni ke yakwakhangela lapha inkosi ebona ke ibambe ke lapha isesemabandla ihlombe ishonisa phansi ke lapha ke emanzini kanti ke inkosi konyazi ihlonipha isilo ayimbambi lapha ke ekhanda ngokuvamile iye ke inkosi ke unyazi uma ngabe babhadisa kamakhosi ohlanga iye ke lapha ke ibabamba ikhanda bafake phansi ngamanzi noma emanzini kepha lapha sibona ke inkosi unyazi lezohlonipha ke isilo lapha ke kwakuhle lokhu uyabona ke nibambatha ke isilo inkosi ke unyazi sifuna ke isilo ukuzwana ke nobuhlo phakathi kwalabo babili ke lapho kungayizi kuzinsika ke sifundazwe uKwaZulu Natal ke bengisasho ukuthi ke inkosi unyazi hlonipha isilo ukuthi ke ngalibambi ikhanda ngoba ke inkosi ayibanjwa ikhanda ukubuka inkosi yokholo hlonipha ke inkosi lapha yohlanga into enhle ke le emnandi beqhuma ke umkikizo ke lapha ke abantu bekhuza ke uba yedwa ongapheli uma ke isilo sibhabhadiswa ke inkosi unyazi qophe kumlando ningizima Afrika qophe kumlando umlando kaZulu Natal ke impela ongaboni namhlanje uthi ubonini futhi ke aphinde lapha ke abone.